kandi niba ari ikintu satani yanga, And if there is one thing that yanga ubumwe bw'abagize umuryango. Muri izi conflict ubona zingana n'imisozi, all these conflicts zitangira gutya agashirira gato. Sinzi ukuntu yaranja n'umwana utangiye gukura ukabona atangiye kugenda gutya, mukanya ukumva ngo yageranye ikibazo na se wabo, mukanya ukumva ngo afitanye ikibazo na nyirase, mukanya ejo bundi ugasanga yagiye ukwe. Ariko tuzabigira intego ntitukajye turyama ngo twiyorose hari ikintu kiri hagati yabo turi kumwe mu muryango. Hari umuntu wambwiye mu minsi ishize twarutse kuganira, harambwira ngo agira ngo ikayi iba mu rugo, and he said, I have a book in my house, kandi ngo idasa n'andi makayi, and this does not resemble with ngo yandikamo amazina y'abantu bamugirira nabi bose. Baravuga ngo twakoze ishyano, he said we have done bad, twakoze icyaha, we have done something wrong, twacumuye kuri mwene data, we have sinned against our own brother. Icyo ni ikintu gikomeye n'imbuto y'umwuka wera, kwemera icyaha, kugira conviction y'icyaha. Cyangwa undi akavuga ati okay, kumubabarira ntacyo bintwaye, some of you will be like, sinkeneye ko nasaba imbabazi, sinkeneye kumwumva. I don't even want them to apologize. I don't even want to hear the voice. Uyu mugoroba this night, nidutaha, when we go home, niba ari hafi yawe, if that person is close to you, umubwire ngo nyegere, tell them to draw close to you. numara umwegamiza hejose. Nakoze, Imana ibahe umugisha. Nakoze. Thank you, may God bless you. Hallelujah. 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 Ndashima Imana kubw'uyu mugoroba. We thank God for this evening. Ari mubizi ko twari twababwiye ko uyu munsi tuza gutanga ubuhamya. You know that we had told you that we would give a short testimony. Bwa famille, ariko mu kanya gato turi hafi kuza, umwana wacu yanyereye agira arakomereka, noneho madame asigaye ajya kumwitaho kwa muganga mitansa. Ariko nta muhumure, ntacyo yabaye gikomeye, ni muzima, Imana ihabwa icyubahiro. Unfortunately, when we were getting ready to come here, our child slipped and fell down, and that's why. Ariko ubuhamya burabitse ntaho bwagiye. My wife has taken the child to reka dusuhuzanye abicaranye, twifurizanye kugira umugoroba mwiza. And then the testimony will be given in due course. In the meantime, we can greet one another. Thank you. Ndakira abasemuzi by'umwihariko, reka tubakomera amashyi menshi cyane. We welcome the interpreters. Let's put our hands together for them. Iriya ntebe bicaramo ibamo ubushyuhe bwinshi. Wa munsi nasemuye ndi kumwe nabo, numvishije n'akazi katoroshye kabisa. Imana ibahe umugisha, muritanga cyane rwose, dukomere Imana amashyi menshi cyane cyane. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Ariko mbere ko dusoma ndashaka kubabwira suteme dushaka kuvugaho muri aka kanya. I'll have a subtopic to the topic that we are discussing. Turavuga ku guhembuka kw'imiryango bivuye mu mwuka wera, guhembuka. We shall speak about the revival of families through the Holy Spirit. Guhembuka mvuga ni restoration, kugaruka muri original intent. Icyo Imana yavuze ku muryango, amasezerano y'umuryango, ishusho y'umuryango ikongera ikabaho binyuze mu mbaraga z'umwuka wera. It's rather the restoration of a family, going back to the original intent of the Lord, coming back to the promises of God. Hallelujah. Hallelujah. Kuko umuryango Imana ufiteho umugambi ukomeye, because God has a great plan for the family muri rusange, in general. Ariko hari n'umugambi Imana ifite kuri buri muryango by'umwihariko. And there is a plan of God on each specific family. Adam amaze gucumura, icyaha kimaze kuza, after Adam had sinned, after sin was introduced, imiryango yahuye n'ibibazo, families and faced a lot of problems. Uyu munsi rero turaza kuvuga uburyo Imana ihembura imiryango. And today we are going to discuss around God's revival for families. Kongerega kubitwa n'imbaraga z'umwuka wera ikabaho. God's restoration for families. Ikagaruka kuri original intent, ikagaruka kuri ku gitekerezo originale cy'Imana. Coming back to God's original intent for families. Mu nyigisho twumvisha hano mu minsi 40 tugitangira n'umushumba mukuru.
And the teachings that we followed with the senior pastor at the hari beginning ikintu of the gikomeye yavuze. there is something important he spoke Yaravuze about. ngo mu byifuzo byose dufite icyifuzo kiruta ibindi ni uguhinduka twebwe kuruta kubona ibintu dusabira. Of all the prayer requests that we have, the most important one is our transformation. Ndashima Imana kuko uriya munsi nakiriye rema yanjye. I thank God on that day I received my rema. Hallelujah. 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 Rero reka dusome ijambo ry'Imana. Now let's read the scripture. Tugiye kureba undi muryango Imana yarestoye. We shall see another family that God restored. Imana ikawugarura kuri plan zayo ziri originale. A family that God brought back to his original plan. Umuryango ntugume mu byo bita uduhenda abana, ntugume gusa mu tuntu tw'utuvungukira, ukongera ukisana ukabaho. A family that would not stay on the things that are basic but was restored to important matters. Ni umuryango w'umugabo witwa Yakobo. It's the family of a man named Jacob. Reka dusome mu Itangiriro 45. We shall read from Genesis chapter 45. Kuva ku murongo wa mbere kugeza kuri 28. From verses 1 to 28. Itangiriro 45 rimwe kugeza kuri 28. Genesis 45 1 through 28. Ahangaha ni igihe Yosefu yari amaze kwihishurira bene se. This is when Joseph had revealed himself to his brethren, siblings. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohora abantu bose bambise. Ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu yirondorera bene se. Atera hejuru arira, abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, baba bush be. They were dismayed kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze munyegere. Baramwegera, aravuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Haleluya. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 3 batazahingiramo ntibanasaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugira icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose, n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Nimwihute muzamuke muje kuri data, mumubwire muti umwana wawe Yosefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware w'Egiputa hose, manuka umusange ntutinde. Kandi uzatura mu gihugu cy'Gosheni, umube bugufi, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amasho yawe n'ibyo ufite byose. Kandi ngo azakugererayo kuko hasigaye imyaka 5 y'inzara, we gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose. Kandi murirebera namwe na mwene mama Benyamini arirebera yuko ari nje ubyikuriye mu kanwa. Kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa, muzamubwire ibyo mwabonye byose, kandi muzatebutse data mumuzane ino. 14. Yosefu ahobera mwene nyina Benyamini, begamiranya amajosi,
ararira. Benyamini aririra ku ijosi rya Yozefu, asoma bene se bose, n'abandi bavugaga ngo bamwice, babandi bose bavuga ngo bamugurishe, arabasoma bose abaririraho. Nyuma bene se baganira nawe. Inkuru y'ibyo igera kwa Farawo, yuko bene se wa Yozefu baje, binezeza Farawo n'abagaragu be cyane. Farawo abwira Yozefu ati, bwira bene so ngo nimugenze mutya, muhegeshe indogobe zanyu imitwaro, mugende muje mu gihugu cy'i Kanani. Nushaka uhita ugiye ku murongo wa 27. Let's jump to verse 27 ngira ngo twihute. for us to be quick. Bamaze kugera kwa Yakobo, noneho ngo bamubwira amagambo yose Yozefu yabatumye. Abonye amagare Yozefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se wabo Yakobo urahembuka. 28. Israel aravuga ati, nibyo bizi, Yozefu umwana wanjye aracyariho. Haleluya, haleluya. Ndaje kubonana nawe ntarapfa. Haleluya. Turi kuvuga kuri restauration ya famille. We are talking about family restoration. Guhembuka k'umuryango. A family that's revived bivuye mu mbaraga z'Umwuka Wera. through the power of the Holy Spirit. Uyu Yozefu tuvuze hano, The Joseph we're talking about, ndashaka kubanza kubaha snapshot y'uyu muryango akavuyo kawurimo. I want to give you a background of the Nyamara problems in his family. igihe Yakobo yari Beteli, When Jacob was at Bethel, igihe akiranye na marayika, the day he was fighting with the angel, yari yarahawe isezerano rikomeye. he had been given a very important Imana promise. iramubonekera amubwira ngo ndi Imana ya sogokuru Abrahamu. And the Lord revealed himself to Jacob and said, Iki "I'm the gihugu God of your father uryamyemo Abraham. nzakikugaruramo, I will bring you back to this country where you are laying. nzaguha umugisha, I will bless you. urubyaro rwawe ruzajya iburasirazuba rujye Your n'iburengerazuba, offspring will go from the east to the kandi west, ruzaragwa amahanga, and they shall become a great kandi nation. muri wowe niho imiryango yose izahererwa umugisha. And through you, all the families in the world will be blessed." Uyu Yozefu akomoka muri uyu muryango, So Joseph comes from the same family we're talking ariko uyu ni Yozefu wagambaniwe na bene se. But again, Joseph was betrayed by his own brothers. Baravuga ngo reka bamugurishaho kumwica, And they said, instead of selling him, let us ajya mu gihugu instead cya of killing kure, him, let us sell him. So he went to a far country. atandukana na bene se, He was separated from his brothers. atandukana na se, He was separated from his father. kuko nyina yitwa Rasheli yari yarapfuye ari kubyara murumuna we witwa Benjamin. Because his mother Rachel had died when she was giving birth to Benjamin. Reka tubivuge uko birivuga, yari n'imfubyi Let us say it as the Bible says it. He was an orphan kuri nyina, on his mother's side. kandi yagurishijwe afite imyaka 17. And he had been sold at age 17. Muzi byamubayeho ageze muri Egypte. So you know what happened to him when he got into Egypt? Muzi ko nayo yagezeyo kwa Potifari bikaba ibibazo, You know how much trouble he got in Potiphar's house. ariko Imana yaje kumwibuka. Imana ihabwa icyubahiro. God remembered him, may he be Ariko glorified. si we gusa ufite profile iri compliqué muri uyu muryango. It's not him alone who got a complicated profile. Nabivuze ngo na mama we ntibyari byoroshye mu mateka. I will say that even his mother, it wasn't easy for her. Niwe wari umukobwa muto kwa Labani igihe Yakobo yagezeyo. She was the youngest daughter in Laban's house when Jacob got Niwe there. Yakobo yakunze, ariko bagiye kumushingira se amukorera fente batanga mukuru we. She was the one that Jacob had loved before, and before she was given to Jacob, they exchanged her with Leah. Uretse guhemukirwa na se muri mariage, yari n'ingumba. Not only she was betrayed by her own father into marriage, but she was also barren. Ingumba y'igihe kirekire, A very long time barren. kugeza igihe yabwiye Yakobo Until she told Jacob, ngo urampa abana cyangwa se mpfe. "You will give me children or I will die."
ajya no kubyara Benyamini murumuna wa Yosefu. And even the time she was giving birth to Benjamin, Biritubwira ko yamubyariye mu nzira ari kujya Betlehemu. and the Bible says that she gave birth to Benjamin. Benyamini amaze kuvuka, after Benjamin was born, aramwita ngo n'umwana w'agahinda. and she called him Benon, the child of my Ibintu byari bimwuzuye mu mutima. pain. These are the many things. Ariko Yakobo aravuga ati reka iryo zina ndaryanze, tumwita umwana w'ukuboko kw'iburyo kwanje, amwita Benjamin. And Jacob refused the name and said, no, we shall change the name and we'll call him Benjamin. Ntabwo ari Yosefu gusa ufite profile iri compliqué muri uyu muryango. It's not just Joseph who had a very complicated background. Sina mama we gusa uyifite. It's not just his mother. Iyo bigeze kuri se Yakobo we ni ibibazo bikomeye cyane. When it gets to his father Jacob, it's even worse. We muzi ko yarwanye na Esau bakiri mu nda. You know he fought with Esau, his brother, still in the muzi ko amaze no kuvuka ibyo yakoze kugira ngo amuriganye. After they were born, you know what he did for him to kuko yitwaga umuriganya. steal, because he was a thief. Muzi yuko yahunze. You know that he ran away. Muzi ko yageze kwa sebukwe nawe bakamuriganya. You know even when he got to his father-in-law, muzi he ko was betrayed. yahanganye n'Imana n'abantu. You know that he fought with men and God. Muzi ko muri uyu muryango havutsemo ibibazo by'amatiku atagira uko angana muri aba bana bose uko bavukana. You know, in all these siblings there were so many issues with gossips. Ibi ni ukugira ngo bitwereke ko nta muryango Imana idashobora gutabara. And I'm just saying all of this for you to understand that there is no family that Hallelujah. God cannot revive. Hallelujah. 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 Nta muryango Imana idashobora There is kurestora. no family that God cannot restore. Nta muryango Imana idashobora kuzamura. There is no family that God cannot raise. Noneho byagezaho bigera no kuri uyu mwana muto. And until it went as far as this young child, Iminsi mutandukanya na famiye. days separated him from family. Ku buryo yahuye nabo ngo ntibamumenye. Until the day when they met, they couldn't recognize him. Ninde muntu wari wahura n'umuntu bavukana mu ndimwe ntamumenye? Who has met someone, their sibling, and they couldn't recognize them? Biba byageze ahakomeye. It must have reached a very hard peak. Gute umuntu muvukana mwakuranye umwana wagejeje imyaka 10 hari harabaye ibibazo shanje mazari zarabaye nyinshi kandi Yakobo ngo yarashaje. Someone with whom you were born and you can't even recognize them. Jacob had grown old. Igihe gishobora guhindura ibintu byose. Time can change everything. Ariko ntigishobora guhindura isezerano ry'Imana n'icyo yavuze ku muryango wacu. But time cannot change the promise of God on Kudakomeye samashi kandi iyo jambo Put your rikomeye. hands together for Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Ibihe byakwikubita ku muryango. Seasons may hit your Ariko family, umuryango wubakiye mu Mana. but a family that's built on God, Nkuko twabibonye kwa Yobu. as we saw in Job's family, Imana irawurestora. God will restore it. Imana irongera ikawugarura. God will bring it back. Nicyo turi busengere muri uyu mugoroba. What we shall pray about this Hari evening, icyo Imana yavuze ku miryango there is yacu. something God spoke about our Hari families. icyo Imana yavuze ku bana bacu. There are things God said on our children. Ibihe bize bireke ariko twizeye ko kizasohora mu izina rya Seasons Yesu. will come and go, but we believe that these things will be accomplished in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hari ibintu bitatu rero ngiye kubabwira I'm going to share with you three things. dusanga muri ibi bice twasomye. Three things that you will find in the passage we just read. Bigaragaza indangagaciro z'umwuka wera mu muryango Imana iri kurestora. The things, the values that you will see in the families that God is restoring. Ibintu bigaragara muri uyu muryango bigaragara Imana iheraho iri kugarura umuryango. The things that you will notice God starts with when He's restoring a family. Reka tuje muri mu itangiriro 42. Genesis 42. Yes. 42 21. Genesis 42 verse 21. 42 21. 42:21 Genesis. Umva ukuntu bavuze. It reads. Baravugana bati nukuri turiho urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data. Then they say to one another, we truly are Kuko guilty concerning our brother. twabonye ko umutima we wari ubabaye
ubwo yatwingingaga natwe ntitumwumvire. Nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati sinababwiye kare ngo mwe gukora icyaha kuri uyu mwana mukanga kunyumvira, nicyo gitumye amaraso ye adushakirwaho. Ikintu cya mbere kigaragaza umuryango Imana igomba kurestora, The first thing you will see when God is restoring a family, ni ukwadresa ikibazo cy'icyaha, they will address ni the ugukubura issue of icyaha, sin. ni ukuvana icyaha mu bagize uwo muryango. They will remove sin from the midst of the family. Gukura icyaha mu muryango. Removing sin from the family. Aba bantu bari bakoze icyaha gikomeye. These people had sinned. Bari bagurishije mwene se. They had sold their own brother. Ariko kuko Imana ari Imana y'imbabazi, But because God is merciful, iramurinda nabirabarinda. He kept him and He kept them as Ariko well. bahuye But when they met, bagira conviction y'icyaha bakoze. they were convinced Baravuga of ngo their sin. twakoze ishyano, They said, we have done bad, twakoze we have done wrong. icyaha, We have done something wrong. twacumuye kuri mwene data. We have sinned against our own brother. Icyo ni ikintu gikomeye n'imbuto y'umwuka wera, kwemera icyaha, kugira conviction y'icyaha. This is something very important. It's the gift of the Holy Spirit. The Bibiliya fruit of ivuga the ngo Spirit, umwuka naza accepting sin. And the Bible says when the Spirit shall come, ngo azemeza ab'isi He by'icyaha. will convict people of sin. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Niba ari ikintu Satani yubakiraho mu mafamiye, ni ukubuza abantu gusabana imbabazi, kwangi bagakomeza bakagenda around something. If there is one thing that Satan will use in families, people will refuse to repent of their sin. So they'll be just talking around things. Hari umuntu wambwiye mu minsi ishize twarutse kuganira Recently, someone spoke to me as we were gutyo mu discussing. biganiro gutya bisanzwe. Arambwira ngo agira ngo ikayi iba mu rugo, And he said, I have a book in my house, kandi ngo idasa n'andi makayi, and this does not resemble with ngo any other book. yandikamo amazina y'abantu bamugirira nabi bose. He said, I write the names of people that do Ibyo wrong mbabwira to ni me. ukuri. This is something very true. Arambwira ngo yararushe ngo ajya kubishyira, ngo ajya kubyandika kuri computer, ngo arabisikana ngo abishyira kuri hard disk, ngo kugira ngo bidashobora gusibangana. Ngo umuntu yataye muri iyo kopi ngo abagiyemo burundu ntashobora kuvamo. He continued as far as he rewrote the same names in computer so that he may keep the names of the Ntabwo people. umwuka wera ushobora kumuvinga mu miryango abantu badakubura icyaha ngo bagikuremo. The Holy Spirit cannot move in a family when people cannot sweep outside. Iyi their ni sin. inkingi ikomeye muri restoration y'umuryango wa Yosefu This is a na very Yakobo. important pillar in the restoration of the Hagombaga family of kubanza Joseph and kwemera Jacob. ko habaye icyaha. There had to be someone who would accept that there was sin. Haleluya. Hallelujah. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Imana itanga imbabazi iragahoraho. Haleluya. May the God who forgives. Ariko lead reba us to Yosefu aho freedom. yicaye hariya Now see Joseph seated there ku myaka 17 at 17 ari hafi kurangiza segonderi, before he even graduates from high school. ageze nko mu wa gatanu segonderi, Let's say he was in grade 11, ari kumwe na se umukunda. seated with his father who loved him. Isa amutumye kujya kureba bene se kugira ngo azane amakuru The gusa. father sending him to go check on his brother so he can Bagiye bring inama zo him kumwica. news, and they just planned to kill him. Babonye bitagikunze bati tumugurishe. When they saw that it was impossible, they said, let us sell him. Uyu Yosefu yakubititse, yatwawe bunyago, This Joseph was beaten serious, yageze mu gihugu cy'amahanga, and he was taken to a foreign yabaye land. umukozi mu rugo rw'umuntu, He became a servant in someone's house. yagiye muri prison, He was taken to prison. yafunzwe. He was put into jail. Yafunzwe mu gihe za human rights zari zitarabaho. He was put into jail in a time when Nta there Croix Rouge was no yari iriho human ngo rights. imusure. There was no one to go and visit him. Umujinya wagomba kuwugeza He must have been so angry. hagombaga kugira ikintu gikuraho iki kintu muri uyu muryango, There must have been something to remove this thing in the family. atari bya bindi bya nyirarureshwa. It was not something pretentious. Hari umuntu mugirana ikibazo ukamubwira ati okay,
akagukorera nk'ikosa ukategeza ko gusaba imbabazi ubwo atazisabye kangiye mubwire nzimusabe ukabwira mbabarira. Sometimes you may have a problem with someone and they do not know yanze we what to do. kuzigusaba, So they fail to say sorry. akakubwira ngo none se ngurazisaba niyo wakoze ikosa, none se wewe warikoze ko waryanze, ngewe reka ngerageze ndebe ko duhurira hagati. Ukamukoza hirya akanga, ukamukoza hino akanga. Gusaba imbabazi, kwemera icyaha n'imbuto y'umwuka wera ikomeye Imana iheraho irestora abagize umuryango. Asking for forgiveness is a fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Recognizing your Nta muntu mistakes. ndabona Imana yari yambika imbaraga ngo imugeze ku rwego runaka ataragira conviction yuko akeneye imbabazi z'Imana. There is no one I've ever seen that God will clothe with His power if they haven't reached to a point where they are convinced that they need the forgiveness of God, the mercy. Hallelujah. Hallelujah. Yosefu aramubwira ngo nimuze. And Joseph said, "Come, Nimuze. you all come." Icya kabiri Second thing, ni imbabazi. it is mercy. Mu muryango hagomba kuba pratique y'imbabazi. Forgiveness has to be practical in a family. Imbabazi. It has to be practical. Hallelujah. 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 Nawe umuntu wavuze ko adashobora kubabarira mukase uko ari abantu hano cyangwa batari hano ariko banyumva n'abandi bazanyumva nyuma bafite abantu bavuze baturiya we azaje iburasirazuba nzaje iburengerazuba niyo byagenda gute ntituzabonana, ariko mwuka wera akumanukira uyu munsi ugira umutima wo gutanga imbabazi. There are people that have vowed to never forgive their stepmothers. They say she goes to the east or go to the west, and vice versa. Nawe niba ufite agakaye wandikamo nugera mu rugo ugende ukajugunye kariya agakaye ntacyo kamaze. Twarababariwe kugira ngo natwe tubabarire mu izina rya And Yesu. if you are here and you have the same book, Hallelujah. burn that book. Hallelujah. We have been forgiven so that we could Twakira forgive. imbaraga z'umwuka wera Let zituma us receive the power of the Holy dukubura Spirit icyaha hagati that y'abagize will enable umuryango. us to sweep sin outside the family. Niba uri umwana wige gusaba imbabazi, wige kwemera icyaha mu muryango. If you're a child, you need to accept to ask Nta for kintu forgiveness. kibohora umukristo nko kwemera ko yakoze icyaha. There is nothing that will Birabohora set a pe. Christian free than accepting that they have sinned. Birabohora nta kintu It sets free. nta n'ikintu kiboha umuntu nko guhisha icyaha. There is nothing that will hold you captive to sin than hiding it. Kandi mu miryango abantu bacumuranaho cyane kuko bahorana barabana. And in family, people will sin against one another because they live together. Ariko tuzabigira intego ntitukajye turyama ngo twiyorose hari ikintu kiri hagati yabo turi kumwe mu muryango. But let's make it a point that we'll never go to Kugira ngo bed imbaraga if there is z'Imana still zitembe muri something- twebwe. Hallelujah. if there is something wrong Hallelujah. between the family members. Umva kuri Hallelujah. 45 kuva kuri 4 kugeza ku 8. Verse 45 now, chapter 45, 4 kugeza ku 8. 4 to 8. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze. Hallelujah. Nimunyegere. Please come near to me, Joseph said. Umva ukuntu umwuka wera biriya ni transformation iva mu mbaraga z'umwuka wera. This is transformation that comes only from the Holy Kuko Spirit. niwe wari wuzuye Yesu, watumye Yesu nawe atubwira ngo nimuze uko mumeze, nimuze uko muri. He was Nimuze. full of Jesus, just like Jesus Nta said, feza come mbasaba, you all, nta the way you zahabu are. mbasaba, I'm not asking you nta biguzi mbasaba. for silver, Nimuze nor uko for muri gold. aho muhagaze, Just come icyo as muri you cyo cyose are. munyegere. Anytime from wherever you Hallelujah. come Ngira ngo Just ni come nazo here mpamvu to- bakunda kuvuga ko Joseph ari type kuri Yesu, donc ni image ya Yesu kuko yakoze ibintu bidasanzwe. I think this is why they say that Joseph is a Iyo type Imana of iri Jesus. kurestora umuryango izanamo imbuto yo gutanga imbabazi n'urukundo. Yosefu arabwira ngo nimunyegere ndabinginze, kuko bari bafite ubwoba bwo kumwegera. Babonaga yari premier ministre, yari umuntu ukomeye. He was the prime minister. He was a very important person in the country. Ngo baramwegera They drew close to him. nabo batera intambwe. They stepped up
abagize umuryango nabo batera intambwe. The family members went closer to him. Umva ukuntu yababwiye ngo ndi Yosefu mwene so, mwanguze ngo njyanwe muri Egiputa, ariko ntimubabare, ntimwirakarire Do not be angry with yourselves. yuko mwanguze ngo nzanwe ino, Do not be grieved. kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. 6, inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingamo ntibanasaruremo. 7, kandi Imana yantumye ngo mbabanzirize ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko rero simwe ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa. Haleluya. Nimwumva ukuntu ari kugenda babwira ngo sibo, simwe. Just listen how he is telling them that it's not their fault. Ari undi yakubwira ati uyu munsi Had it been someone else, they would say, uramenya ko na nyina wundi abyara umuhungu. from Niyo migani today, bajya bacata. you will know Uramenya that ko abahungu batavuka iwanyu gusa. you know that the boys are not born only in your family. Uraza kubona ko tutiganye, You will see me. ariko reba imbuto y'Umwuka Wera. But see the fruit of the Holy Duhe Imana Spirit. amashyi menshi cyane. Let's put our hands together. Haleluya, haleluya. Ye niga ibintu bya conflict resolution, niga ibintu bya conflict I resolution. studied conflict resolution. Muri izi conflict ubona zingana n'imisozi, Now you know all these conflicts zitangira that we gutya, see, agashirira they gato, start as kangana small gutya. as possible. Iyo ushaka gukira ikibazo cy'amakimbirane, And when you want to uzimya umuriro ukicyaka, ako kanya ubirangiza bitarakura. solve a problem, you just have to deal with it as soon as you see it, before it gets worse. Yosefu arababwira ngo nimunyegere. Now Joseph said, draw near me. Mwibuke ko batigeze bamusaba imbabazi. Remember that they did not even apologize to him. Nta nubwo yigeze abarega kuri Farawo. He did not even go tell Pharaoh Uraza about gusoma them. ageze kuri Farawo yaramubwira ngo aba ni bene data. Ntigeze ababwira ngo habaye ibi byage, aba ni bene data If baje. you continue reading, you will see that he went to Pharaoh and said, these are my brothers. Arababwira ngo simwe. He said to them, this is not your fault. Ziriya mbabazi Imana iziduhe mu izina rya Yesu. May God give us this type of Hallelujah. forgiveness. Hallelujah. Uwo mwashakanye nazajya kugikorera ibintu uzajya umubwira ngo si wowe. If your Turebe ko spouse uzabishaka. sins against you, just tell them it's Ngo not si you. wowe, si wowe nyine, nawe Tell si them wowe. it's not you. Ariko nyegera tu. But draw Twongere close to tugumane. me, N'abana so that we bawe, stay together. niba hari abana wari urakariye, niba hari abana bari barakariye abapapa n'abamama, niba hari abamama bari barakariye abagabo babo cyangwa se abashakanye, uyu munsi imbabazi z'Imana zimanuke, Umwuka Wera tumanukemo, kuko Imana irestora umuryango urimo imbabazi. If you are angry with your spouse, if you are angry with your children, or children are angry with their parents, may you forgive them, because God will only restore a family that can forgive. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Reba profile yayivuze nyuma, kuvuga ngo Imana yangize nka Farawo ntiyabivuze mbere, yabibabwiye amaze kubabwira ngo nimunyegere. Now he spoke about himself saying that God made him father unto Pharaoh. He didn't say about it earlier, but later. Imbabazi, Forgiveness. imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye ibyo yavuze bizasohora, kuko imigambi yawe kuri twari myiza.
nzakomeza nkwizere kuko nzakomeza nkwizere kuko utayosha. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Duhe Imana amashyi menshi kubw'imbabazi zayo, kubw'imbabazi zayo. To the Lord for his mercies. Hari ibisubizo byinshi bitaza mu miryango. There are many answers that do not come into families kubera ko nta kubabarira kubamo. because there is no forgiveness. Rwose tulimita Imana mu bintu byinshi. We limit God in many things. Hari ibintu byinshi bitadufungukira tutageraho kubera ko nta mbabazi, harimo amakimbirane, harimo conflict. There are many things that do not open unto us. Kandi niba ari ikintu Satani yanga, and if there is one thing that yanga ubumwe bw'abagize umuryango. Satan hates the unity in family. Sinzi ukuntu yaranja n'umwana utangiye gukura ukabona atangiye kugenda gutya, mukanya ukumva ngo yageranye ikibazo na se wabo, mukanya ukumva ngo afitanye ikibazo na nyirase, mukanya ejo bundi ugasanga yagiye ukwe. Sinzi ukuntu Satani ajya bigenza. I don't know how Satan does this, but you'll find even a child who is ariko yo batwari tubaye umwe, yaba twari tubaye umwe, but if we were united tukababarirana, and we forgive one another, uwakoze icyaha akakivuga, and whoever that sinned says akakiyemeza, and is convinced, n'uwagikorewe agatanga imbabazi, and whoever was sinned against, twagira imiryango ikomeye cyane. our families would be very strong. Hallelujah. Hallelujah. Twagira imiryango ikomeye We cyane. would have very strong families. Ariko uyu mugoroba But this evening, imbaraga z'umwuka wera zitumanukire. may the power of the Hallelujah. Holy Spirit come on us. Imbaraga z'umwuka wera zitumanukire. May the power of the Holy Spirit come on us. Icya gatatu cya nyuma dusoza, And the third, before we close, n'indangagaciro y'umwuka wera mu muryango Imana iri kurestora. and the third value that the Holy Spirit brings when God is restoring a family. Igaragara muri uyu muryango wa Yakobo, Imana yibutse ikongera ikawubaka. Something that we see in Jacob's family when God was restoring. Twakigarutseho ejo hashize twakivuzeho. We spoke about it yesterday. N'ukwegerana, It is to draw close to kuba one another, hamwe, being together, gusasa inzobe, to speak the truth, gusabana, fellowshipping ariko together, bishingiye mu rukundo. and all of this bound by love. Hallelujah. Hallelujah. Bishingiye mu rukundo. Bound by love. Reba kuri 45 14 kugeza kuri 15 14 kugeza kuri 15. Verse 14 through 15. Yes. Genesis 45, 14 and 15. Turaza gusimbuka twongere dusome na 24 kugeza 28. And we will jump on 24 to 28. Yosefu ngo ahobera mwene nyina, yarahuye umwana bakurikirana bavukana kuri nyina, ahobera mwene nyina Benyamini ngo begamiranya amajosi. Ubungu abantu basigaye bahoberana nugukozaho gusa nyine, sinzi niba ari urukundo ruke. Kandi nanjye ndi kwiga guhoberana ni ibintu ntakuze bimbamo cyane, sinzi impamvu, ariko bitangiye kumfata. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu batumye bimfata, Imana ibahe umugisha. Noneho ngo Yosefu ngo ahobera mwene se ngo begamiranya amajosi hano. Noneho ngo aririra ku ijosi rya Yosefu. Komeza. Asoma bene se bose, atari ya bizu ya Yuda, yamusomye by'urukundo. He kissed all his brothers, not like Judah did. Ngo abaririraho. Wumva icyo kintu? And he wept over them. Wumva iyo compassion. See this level of compassion. Ngo nyuma bene se nabo baganira nawe. And after that his brothers Kintu talked cya with him. communion.
communion, fellowship. iyi famiye nimwumvisha amateka iyi famiye yagize. Did you hear the history of this family? Hari ibintu umwuka wera adapfa kurenga hejuru. There are things that the Holy Spirit will not just abanza override. gushaka ko tubiserura tukabishyira hanze kugira ngo abashe gutembesha imbaraga zo mu muryango wacu. He will want us to expose these things before he pours his power in families. Gusabana mu rukundo. Fellowshipping in love. Ni nkaho bari nkaha ngaha. It's like they were here. Ngo arababwira ngo nimunyegere. And he said, draw close to me. Ngo baramwegera. And they drew close to him. Arabahobera. He hugged. Abegamiza ijosi. He put his neck kugira on ngo bumve n'umubiri we wakoze ku wundi burya hari ukuntu wumva nyine ko umuntu mwegeranye. Ngo abegamiza ijosi. You'll feel it. Ngo arabasoma. And he kissed them. Ni nko kubabwira ati Ruben. It's like he was saying, Reuben, Judah, ibyabaye byose, whatever that happened, ndabakunda. I love you. Hallelujah. Iki kintu nta handi wagikura atari mu mbaraga z'umwuka we. You can't get this elsewhere except in the power of the Holy Spirit. Uze kugipratika nugera mu rugo urebe wa muntu nyine nawe wakugoye mu mutima umwegeye. This when you get home. See the other person who has been so hard. Turasenga turava hano twasenze wambaye imbaraga z'umwuka wera. We shall pray before we leave here. You will be clothed with the power of the Holy Spirit. Hari abavuga bati ngewe naramubabarira ariko ntituzongere kubonana. Hari abajya bivuga gutyo. I have forgiven but ngewe cyo nzi nuko nababariye. Ariko ikintu cyo kubonana ntikirimo. Uracyafite ikibazo. Kandi warababariye ko amarangamutima agomba gukira. Hallelujah. Umwuka wera akiza amarangamutima. The Holy Spirit will heal your emotions. Cyangwa undi akavuga ati okay kumubabarira ntacyo bintwaye. Some of you will be like sinkeneye ko nasaba imbabazi. Sinkeneye kumwumva. I don't even want them to apologize. I don't even want to hear their voice. Uyu mugoroba this night nidutaha when we go home, niba ari hafi yawe, if that person is close to you, umubwire ngo nyegera. Tell them to draw close to you. Numara umwegamiza ijosi. Then hug them. Birashoboka. Hallelujah. It is possible. Hallelujah. Birashoboka. It is possible. Ko tuvuze ijosi abantu bakikanga. Ntagwa kuniga. Umwegeye. Draw close to the person. Hug them. Gusabana kuri mu rukundo. Fellowshipping in love. Hallelujah. 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 Gusabana mu rukundo. To fellowship in love. Tari gusabana gusa kubera kuko habaho gusabana. Ngo turahurira mu bukwe n'ubundi kubera kuko ni ubukwe nyine tugomba guhura ariko arinjira mu irembo yinjiremo nanjye nsokere mu rindi. Ibyo nta busabane ni uguhura. Umwuka wera aradusaba aratwinginga. Impamvu Imana izana ijambo nk'iri ngiri. Go ahead. Don't fellowship just for the sake of don't forgive just for the sake of forgiving, or fellowship for the sake of fellowshipping. Just do it. Kubera kuko umwuka wera arondora byose. Because the Holy Spirit will see everything. Akamenya n'ibihishwe by'Imana. And will know the hidden things of God. Azi neza kuko dukeneye kumvira ijambo muri uyu mugoroba. He knows that we need to hear this word this evening. Kandi azi neza kuko Imana idufitiye imigambi myinshi myiza. And he knows that God has many plans. Kandi kugira ngo iyo migambi isohore mu miryango yacu. And for these plans to be accomplished in our tugomba families, gukubura icyaha kirimo. we need to sweep sin. Hanyuma tugatanga imbabazi kandi tukakira imbabazi. And then we'll forgive and we'll receive forgiveness. Twarangiza tugasabana mu rukundo. And then we'll fellowship in love. Hallelujah. Hallelujah. Wari wabona iyo ufashe umwana wawe. Have you seen when you take your child? Twe dufite umwana muto. I still have a very young child. Nta hantu atagukora, nta hantu atagufata, nta kintu atagukoraho. The baby will touch you everywhere on your body. Kubera urukundo. Because of love. Ni kuri Imana ibishaka ko tubana. The same way God wants us to live together. Ariko kubera ko abantu benshi bafite ibikomeri. But because many people are wounded,
bagukora hano ati burankomere urantonetse, wakora hataratoneka, wakora hano wavuga iki. Imana umwuka wera dukize ibyo bikomere mu izina rya Yesu. May the Holy Spirit heal your wounds, because when one touches here you will be hurt, they touch there you will be hurt. Hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu uretse kumbwira ati ukumbona ngiye ukumbona. Someone recently told me, the way you see me here, ndi ibikomere bigenda, I am just wounds, walking wounds. ati muri make sinje ubona urabona ibikomere. In other words, Uwiteka it's not me that azakugenderere you kabisa. see. You are seeing wounds, and I said, Afite may the Lord histoire iri visit you. compliqué cyane. Their story is very complicated though. Arakuze, yarangije kaminuza, arakora, yabaye ubu ageze hafi kujya muri pension. They are grown, they are old, almost in their retirement age. Atuye hano, nasatuye hano. They live here and their father lives Ariko here. ngo kuva yavuka babonanye na se rimwe gusa. But since his birth, he has seen his father once. Rimwe. Just Kandi once. nabwo yarambwiye ngo ni circonstanciel, ngo ntazi ukuntu byagenze barahura. And he said that was circumstantial. He didn't even plan for it. Yarambwiye ngo ikintu kimwe yirinda mu buzima. He said the only one thing he watches, Ngo ajya nasenga Imana ngo ikimurinde. and he prays to God that he would keep him away from that, Ngo yirinda kugira inshuti. is to make sure that he doesn't have friends. Ameze nka Yosefu. He is like Joseph. Amateka ameze nka Yosefu. His life, his story Ariko is reba like imbuto Joseph. y'umwuka, reba uko umwuka akora. But see how the Spirit works. Nimunyegere. Draw close to me. Hallelujah. 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 Nimunyegere. Come near me. Umva ukuntu yababwiye kuri 45 24 kugeza kuri 28 maze duhite dusoza. 45, 24 Yes. to 28. Abatumye kuko yarazi kuko batarakizwa neza. Because he knew that they were not saved. Umva ngo nuko asezerera bene se, bagenda babwiye ati mwirinde ntimutonganire mu nzira. Umva yarabazi ko batarabatizwa agakiza umwuka wera gicagasa atameze nkabo. He knew them that they were not saved, so he told them to not become Ntimutongane, ntimutongane. Do not be troubled. Imbabazi mwagiriwe, The forgiveness you were given, imbuto y'umwuka munsoromyeho, the fruit of the Spirit that you drew from muyirye me, muyihage, eat on it, mugende mwakize. so that you may go healed. Nari kuba nabafunze ariko nabababariye ariko mugende I put amahoro. you to jail, but I forgave you. Umva komeza ngo bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'Ikanani kuri se Yakobo. Ngo baramubwira bati Yosefu aracyariho. Haleluya. Niwe mutware w'igihugu cya Egiputa yose. Yakobo ngo ararakara kuko atabanjije kubemera. Nawe yarabazi ko bafite ikibazo gikomeye. Nta Pentecoste yari yakabagezeho. His heart stood still because Ngo bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye. Abonye amagare Yosefu yohereje kumuhagurutsa, umutima wa se Yakobo urahembuka. Hallelujah. Hallelujah. Umva restoration y'Imana mu muryango. There was God's restoration in the family. Israeli ngo aravuga ati, Then Israel said, ati birabaye. it is enough. Yosefu umwana wanjye aracyariho. Joseph, my son, is still alive. Ndaje kubonana nawe I will go ntarapfa. and see him Umva before I ukuntu Imana die. irestora famille. This is how God restores families. Iyo icyaha cyamaze kuba addressed, When sin has been addressed hakazamo imbabazi, and forgiveness is hakazamo seen, gusabana kuri mu rukundo, and there is fellowship in love, n'abatagakize barakira. even those that were not supposed to heal, they heal. Nuza gusoma urasanga na Yakobo yaraje agera kwa Farawo. And when you continue the reading, you'll see that Jacob went to see Pharaoh. Umuryango urarokoka, The whole family was saved. urokoka inzara, It was saved from famine, n'amatungo ararokoka. and even their cattle. Umuryango rero uratatanye urongera urahura. A divided family was Batura i reunited. Gosheni, They lived in Goshen. barororoka, They grew in numbers. barasangira, barasabana, They shared and fellowship barongera together. bakora amakwe bari hamwe.
They continued their life barongera together. bakora inama z'umuryango bari hamwe, They continued their family kubera meetings ko bari together. babaye restore n'imbaraga z'umwuka wera n'ijambo Because they have been ry'Imana. restored by the power of the Holy Spirit and the Nubwo Word. Yakobo yapfuye, Even though Jacob died, nubwo Yosefu yapfuye, even though Joseph died, ariko Isirayeli yarakomeye. Israel grew stronger. Haleluya. Hallelujah. Yosefu ngo agiye gupfa, Before Joseph died, yabwiye bene se, he told his brothers, arababwira ngo ndabizi kuko Imana izabatabara, I know that God will visit you. ndabizi kuko Imana izazibatabare I kubera know isezerano, that God will come to visit you because of his ndabizi promise. yuko uyu muryango Imana itawusize, I know that God did not let this family kuko down twakomeye ku ndangagaciro z'Imana. because we have kept his Nimara values. gupfa, When I die, amagufwa yanjye muzayikoreye muyajyane mu gihugu cy'isezerano. may you take my bones to our promised Imana land. ihagurutsa Mose, And God called Moses, ubwoko burakomera. and the people grew strong. Rya sezerano ry'Imana ry'i Beteli rirasohora, And the promise of God at Bethel came to be accomplished. umuryango urakomera. And the family grew strong. Uva muri Egiputa ari ingabo zikomeye, They left from Egypt as a great ugendana army. n'Imana ku manywa na They nijoro, walked with God day and night. ugera mu gihugu cy'amasezerano. They reached the promised land. Isirayeli irakomera Israel became so great kugeza Mesiya ayivutsemo, until the day the Messiah was born in akomotse mu Israel, muryango wa Yakobo, coming from the family of mu Jacob, rukiryi rwa Aburahamu, in the house of mu Abraham, muryango wa Yuda wo kwa Yakobo. in the tribe of Judah, Natwe from araducungura, Jacob, and he saved us. kuko ari Imana irestora imiryango, Because he is the God that kuko ari restores Imana ibyutsa families. imiryango, Because he is the God that calls kuko ari Imana yibuka He is imiryango. the God that remembers families. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Iracyari ya Mana, He is still the same God ivuga bikaba, who speaks and itegeka bigakomera. and who orders things. Nanjye iranyibutse, And nawe he has remembered irakwibutse. you. He has remembered Uyu you. munsi iraduhagurukije And twese today he has kugira called ngo us twinjire mu bwiza bw'imiryango so Imana that we yaremye. may enter into the glory of Icyubahiro the kibi families of cyayo God. iteka ryose. May glory be used Haleluya. forever. Hallelujah. Reka dusenge, abaririmbyi nimuze. Let us pray. Hallelujah. Imana irestora, God ikasubiza restores. umuryango kuri pla originale God yayo. restores families to Niyo their Mana original twakurikije. plan, and He's the God that we have followed. Hallelujah. Inyuma yawe hari ingabo zikurwanirira. There is a great army behind you fighting for you. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo mpumurize umuntu wese uri hano. I want you to be comforted if you are here. Mpumurize famiye yose iri hano. In all Mpumurize families famiye. that are here, Amateka waba waranyuzemo ayo ariyo yose. whatever your story, Amateka y'iwanyu n'iwacu uko yabasa kose. whatever the story of your family and mine, Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo Imana ishobora kukuzamurika kugeza ku cyo yakuvuzeho. that God can restore you to Hallelujah. whatever He promised you. Haleluya. Hallelujah. Murasa n'abatabyumvise, ndavuga ngo amateka uko yabasa kose. Whatever the story of your family, Imbaraga hallelujah, z'umwuka wera zirongera zikagarura umuryango, the power of the Holy Spirit will bring back the family, zikawubeshaho. and you will live on. N'Imana ibeshaho na ba nyakamwe, He is the God that makes ikabaremera imiryango. even the abundant to Reka have turirimbane hamwe na Shekina hanyuma a family. dusenge. Hallelujah. Turaza gusa. Yes. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe Duhaguruke turirimbe hamwe twese ababishoboye. May you stand. zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kurwanirira, zoherejwe
Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga, ngiye kubabwira uko tugiye gusenga. I'm going to lead you on how to pray. Turasenga ngo umwuka wera Shall pray that the Holy Spirit aduhe kubabarira may give us the grace to forgive no gusaba imbabazi, and to ask for forgiveness, aduhe kureba hari icyaha kiva mu miryango. so that He may give us to know where there is sin. Cyakabiri turasenga aduhe ubumwe bushingiye ku rukundo mu bagize umuryango, Shall pray that He will give us love, kugira ngo fellowship Imana based ibone on uko love, irestora imiryango yacu. so that God may. Dufite iminota hafi 20 yose yo gusenga. We have almost 20 minutes for us to pray. Habura iminota 5 ndaza guha umushumba mukuru kugira ngo abashe kudusoreza, ariko hagati aho tugiye gusenga twese urafata position ushaka. You are going to be in any Imana position that you want. irestore famille, irestore umuryango May God ku restore the kigero family. cy'umugambi yagize isi n'ijuru bitararema. Fullness of the plan Mana He yacu, has. nzanye umuryango mvukamo, nzanye umuryango nshinzwe, ndasenze, ndasabira restoration, ndasabira guhembuka, ndasabira gusanwa, ndasabira imbaraga z'umwuka wera zihembura umuryango, zikiza umuryango, zibe muri twe, zigendagende muri twe, zitembe muri twe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana yacu, utanga imbaraga zo kubabarira, imbaraga zo kubabarira, imbaraga z'ubumwe. Ndabizi ko ufite imigambi myiza, ndabizi ko dufiteho imigambi myiza, ndabizi ko watugambiriyeho ibyiza, ndabizi ko icyo wibwira kuri twe ari cyiza. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umutima uhembuke, umutima w'ababyeyi uhembuke, umutima w'abantu uhembuke, usubize imiryango hamwe, usubize imiryango hamwe. Mu izina rya Yesu, imiryango yongera ibe hamwe, imiryango yongera ibe hamwe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umwuka w'ubumwe, umwuka w'ubumwe, umwuka w'urukundo, umwuka w'ubumwe muri twese. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, gusaba imbabazi, kwemera icyaha, kwemera amakosa, kwemera. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, utugenderere, utuvubire imvura y'umugisha wawe, utuvubire imvura y'umugisha wawe, utuvubire imvura. Mana yacu, imitima yacu ikuremo ikibi cyose, ikibi cyose kive mu mitima. Mu izina rya Yesu, itabaza ryawe ryake, itabaza ryawe ryake, itabaza ryawe rimurike ahari umwijima. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, twakiriye imbabazi, twakiriye gusaba imbabazi, twakiriye imbabazi, twakiriye gusaba imbabazi, turakiriye. Mana, uyu mugoroba tubeho mu mbabazi gusa, tuyorose imbabazi, turyame ku mbabazi, twambare imbabazi, imbabazi zawe, imbabazi, twakira imbabazi, twakira imbabazi. Urestore Mana ubumwe bw'abavukana, ubumwe bw'abavandimwe, ubumwe bw'abavandimwe, ubumwe bw'abavandimwe. Mu izina rya Yesu, ubumwe bw'itorero,
y'ababyeyi n'abana, ubumwe hagati y'ababyeyi n'abana, mu izina rya Yesu. Ubumwe hagati y'ababyeyi n'abana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubumwe, 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 ubumwe mu miryango. Wa mwuka we uza gusenya imiryango, turakwirukana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umwuka uza gusenya imiryango, turakwirukana mu izina rya Yesu. N'abariya bari kure ubahuze n'abari hafi. Hari ikindi kintu tugiye gusengera nk'uko twabyumvise. As we heard it, Yosefu yari kure n'abavandimwe be. Joseph was far from his brothers. Yakobo yari yaraburanye n'umwana we. Jacob was separated from his son. Tugiye gusenga ngo Imana ihuze imiryango yatatanye. We are going to pray to God so that He would reunite separated families. Hallelujah. Idafite uburyo bwo guhura, Imana icira inzira ihure. Families that cannot meet, may God make way for them to reunite. Kugira ngo umugisha wo kuba hamwe, umugisha wo kubonana utembe mu miryango, umugisha wo gusangira, umugisha wo kubona umuvukana utembe mu miryango. May the blessing of meeting with your siblings come into your family. Iyo ni ikintu gikomeye tugomba gusengera muri aka kanya. This is something very important that we need to pray about. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Mana, ndakwereka abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, abari hirya no hino. Ukuri Imana ihuza imiryango, uri Imana ihuza abatatanye, uri Imana ica inzira hatari inzira, uri Imana ishiraho ibiraro, uri Imana ikingura imiryango ikinze, uri Imana ica amarembo, uri Imana itwuzuza. Mu izina rya Yesu, abana batatanye, imiryango yatataniye kure, turasenya uwo mwuka, turasenya uko gutatana, turazana hafi, turigiza hafi, turahuza, turahuza, turigiza hafi, turazana hafi. Abagize umuryango babane, babonane, basurane, begerane mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kora imirimo ikomeye, biriya bikuta nibiveho, ziriya za distance niziveho, biriya bidashoboka nibishoboke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ukora ibitangaza muri twe, ukora ibitangaza muri twe. Mana, tubona ukuboko kwawe gukomeye. Mana, twumva amashimwe. Mana, tubona ubwiza bwawe. Mana, tukubona ukora. Habeho gusanwa, habeho gusanwa, habeho kubakwa, habeho gushyirwa ku bicaniro, habeho gukira, habeho amahoro, habeho ubumwe, habeho ubusabane, habeho kwegamirana amajosi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Habeho kwegamirana amajosi mu miryango, habeho kwegerana cyane mu izina rya Yesu. Ibibuza byose, ibihagaze mu nzira byose bikurweho mu izina rya Yesu. Ibihagaze mu nzira byose bikurweho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hongere kubaho kujya inama hamwe n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Turacyakomeje gusenga. Twavuze kiriya kintu cyo kwegamirana amajosi, kiriya kintu cy'urukundo rwimbitse, as a sign of deep love. kiriya kintu cy'urukundo rwimbitse. The deep love. Imana ikirestore mu May mafamiye God yacu. restore deep love in our families. Twongere twegerane, twegamirana May amajosi. we come closer again for us to be able to Kiriya hug kintu one kibe another. restored. May that love be restored. Isi iri kugenda yiba abantu umunezero w'umuryango. The world is stealing from families their joy of being N'abari together. kumwe ntibegeranye. And those that are united, they are not even close to one another. Bararebana, baricaranye ariko They ntibari see one kumwe. another, but they cannot hear one another. Hari ikintu cy'urukundo ruri originale rw'Imana kigenda gitakara. There is the originality of God's love that we are Cyo losing. kubana no guseka no kwishima To live together, to laugh together, no kwegamirana. and to hold one another. Reka dusenge Imana ikirestore mu buzima bwacu no mu miryango Let us pray yacu. unto God for Him to restore this in our lives and our Kandi families. wisengere, usengere n'umuryango Pray wawe. for yourself and for your Mana family. ndasenze mu izina rya Yesu, rwa rukundo rw'Imana, rwa kwegerana kw'Imana, rwa buzima bwo gusabana, rwa buzima bwo kubohoka umwuka wera atanga, kuko wowe na data muri umwe, kuko wowe n'umwuka n'umwana muri umwe. Mu izina rya Yesu, abana basabane n'ababyeyi, abashakanye basabane, habeho kwegamirana k'umwuka, habeho kwegerana ko mu mwuka, habeho urukundo, habeho ibiganiro bivuye mu mwuka, habeho ibiganiro by'imbaraga z'umwuka, habeho ibiganiro Imana izanye, habeho ibiganiro bitishishanya, habe igicaniro cy'umwuka mu muryango, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana ni wowe wabishobora, ni wowe wabikora. Ubwenge bw'umuntu ntibwabikora, ntabwo amafaranga yabikora. Isi iragenda itwiba, turagarura umunezero wacu wo kwicarana turi amahoro, wo kugubwa neza, wo kwifuza kubana n'abo turi kumwe, wo kugira inyota yo kwegerana. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abafite ibikomeri ubivure, abafite ibikomeri mu mitima ubivure, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwuka wera urashoboye, Mwuka wera urashoboye. Mana urestore isezerano ryawe muri twe, urestore isezerano ryawe muri twe. Hari icyo watuvuzeho, hari icyo watekereje kuri twe kuva kera, reka kibe restore muri twe mu izina rya Yesu. Utuvubira imvura y'umugisha wawe, hauze reka twegerane twese, twegerane. Kubabarirana